I le soafa pa ia o le atua te mā le alo ma le angang pa ia. Le ona malosi umalawa o le alofa e whaavavau. Ono le pule au au le lalulangi eile le atua na o ia. E a fio i me umalawa ma o le pulenga e whaongaina e tangata anuu ma le pale mene o Samoa i te tonu tua o in whaasino ina mai tu la fono le atua o stofi pa ia tu whaasolo tatu talo lo mātua tua sisile se, mātua tu whaatansia le ngang o le loto maulalo lau pule whaito tasi. Na ia tō ifo lau whaunga mana i lunga o le nei pāle mene. Ha tonu mai oe na ia tonu ai a mātua whelafo inga, mo le whaasisile ina o lo lava vi inga, ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. Lo mātua tamae o i le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo le langi e pe on whaia le langi. Ia e fwai mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau mene aso. Ia e whamangalo i a te mātou i a mātou ang sala. E pe o i mātou fwoi o na mātou whamangalo i na atu i e wanga le anga mai i a te mātou. Au a fwoi e teite ina i mātou ai whao sosonga. A i e la vea i a te mātou ai le anga. Au ai o malo mana mana. A toa mana vi inga e whaavau lava. Amene. Time. O te whaasisilatu a amtari nei tau manga le whono au whaitula whono. E swafa man malo Jesu Keriso te whaatalo whatua nei tai whou le pa ia o le tātou maota. O tātou le mafuta ma le whionga te matai palemia o no sauninga alo ia. A le i tutino o whamsinonga le tai o nei. Whio mai lau whionga sui palemia, ia o kapineta. Ia, pia foi lau whionga le sui whomfitalai. Pia lau whionga te tai le tuangai, pia foi te whono ma sui ma malu uma o tātou pāle mene. Pa mā lor sui whomanuia ma le langi ma mā. O tātou iei foi toi aso ngā luenga o le nei vai aso. Pa tai le tua runa alofa ua tau manuia. Ai a tātou tau manga o le nei vai aso, pa mā lor le pa toa, pa mā lor foi le unsai. E whatalo whatfo i whaururunga, tā ngā ruenga pa la tontu maoti o tātou malo, whaftai whamalu si mai, tā ea manuia i lo o tau langi mamā. E fol tatununga, lo manuia si o tātou tunu atoa i on tūlanga whalangia. I lau silsila whafonga tāpo i mai, whatalo whatu lau palemene nei tā ea fau, mā lor so i fua manuia, mā lor le langi mamā, tāpo i maia, mana manuia. Lo fungia le tua le arwhaiwa o palemene nei aso, manuia le usunga whono, manu tele ina le tapo i mai o si o tātou tino. Tui nātou pepa. Tasi, pepa le palemene lua felus fulfa, lua felus fulima, numele selau maleono, li poti fal tau sanga le fal tupe le atina e o Samoa, mo le tau sanga fal tupe lua felus fultolu, lua felus fulfa. Whalolo lau whiong. Ngā ruengo le aso, i loi longo li pote komiti wha palemene ma tali al malo. Mo mua, pepa le palemene lua oru tolu, lua oru wha, numero valsu valu, li pote le komiti o le vaenga tau le vawhia rai. I le pepa le palemene lua oru tolu, lua oru wha, numero fasu ma le lima. Li poti whal tausanga al pulenga o whailonga,
kuspasi tau loa sa mo mo tau sang fal tupe lu oru tasi lu oru lua tasi pui tasi pe por parmene lu oru fa lu oru lima numero suma lua tali al malo il pe por parmene lu oru tolu lu oru fa numero valsu valu lua pe por parmene lu oru tolu lu oru fa numero selau tolu su fitu li poter comitel vaenga tau va ferrai il pe por parmene lu oru tolu lu oru fa numero 11 fitu li poti fal tau sanga li mestea o Samoa mo tau sanga fal tupe lu oru tolu lua pupitasi pe por parmene lu oru fa lu oru lima numero lus fa tali al malo il pe por parmene lu oru tolu lu oru fa numero selau tolu sumul fitu tolu pe por parmene lu oru fa numero selau fa spulu li poter comitel vaenga tau va ferrai il pe por parmene lu oru tolu oru fa numero valsu mole lua li poti fal tau sanga tanga ruenga wa onga ta longa manganu mol tau sanga fal tupe lu oru tolu pupitasi pe por parmene lu oru fa lu oru lima numero fasu fitu tale malo il pe por parmene lu oru fa numero selau fas furu fe la flofo inga fa wau aso fono lo na lua e tolpota un manga fono wau fe tu la fono les fono nafi lo sa no le fionga te tele tu ngai ia o te tapa mal fa lo fionga fa wau sa no lo fionga il fon talai tatu te a wai fatas il tatu taulanga na o sia wal tatu vatu puia mul tatu te siri langi te ina mai o mautanei wa ngalo nga fu mol ne yasu fatalo fatu foi sui pandemia mul kabineta ia pe foi ma lim te mai tai fai pule o tatu mautanei amalo foi il tapo inga ila al malo sui tofia ia fa pe foi taf tolu o i tutino fe fatta wangai o le tato malo pa ia fasino i tapo inga Samoa on tulanga falupe e wal pa ia inga malatu tama fa pe foi le songa to mompu le on sala fai ia ai mutola vel tu ile fa no nga manu lau fai ngalo pa ia le tua va bena voi ona tatu fa pa ia tu tapo inga tatu so malo tutuila al fenga malo tutuila mlo o pa ia fasino ile ele no fo mapu ia fa per foi le pa ia wasu malvai fanua fo mai tulangi tu au malatoa ia malauni un sai lua fa per foi pa ia fa tu le motu totol fa le ula mo pul lo tele o pa ia toyo samolo tapo ia tatu fai vai le ta fo mutal tatu nga luanga ila son na fielo fiong al fon stalai wa o baise fam talanga ele afuanga fo il fa tournei fa la portonga tele le université sa molto sanga fi se la vol fa e fa per fo il fa la portonga fa toa le malato mta fa yoi mate tu o fa ilonga tawaloa o tikeli e fa e tatu fanau e université fa pe foi maisi a onga tau e tono lo la tu fatino ina le foi fa mo ta pe a onga telosia o mata au sili o isia a onga lo mawalunga tele le o ina
o lātou fo'i o una le tua, lo alo ia fo'i e kālesia I whafo. Lo whionga le whangastalai, o le au o le tautalanga, o le maulunga whauau, o whailonga I Samonei. Whamoemoe lea I le whatino I lato toa o le ngāluenga al komit o le I tutino leo le tātou malo e lato te mata I tuina le mawalunga o Polkalami o onga. Ia e misafo I le tulanga o whaia onga o whatinoina ia a onga. O tele o whapeatula o maulalo tātou whailonga. Ele ai wala na o ia tātou upu. Ono lipoti le tātou te talanoina. O le lipoti o ngā luenga, whatino. Ale I tu tino na whatuina alo ia. E whaimo lātou tiute le mata I tuina o onga nei o lo whatino. O lo tutu mau I Polkalame lo o inaia tātou whanau. Aga I atuai I le maua o whailonga. Mai taluai o mta upu whapen nei. E whalala solo ia le tāua e le tutau tupe. A wapo lea lava le taumu whai o tātou universite. Ai a le lava se lene. Te tongi ai I a profesa e o mai whafo e mo e ono mo mia. Ma whaawa wai Polkalame tawa o onga. O ina lesi whawhitau le whengai mai tātou. Ma whapongai wholina e ono a whiai. Ma le mawa lunga whailonga loa o ina I te tonu o le tātou atunu. E angai la se leni. O lo iei foi la tātou Polkalame. E pe ona whaia universite umalalaki. O leo foi nātu o Avanoa. Students yali imata maita ya onga isi atunu wale mawani universite e ulfale iai ia no folole tato iai mfayon to wo mai ya onga ina Samoa onale onale ngatale ina atili tauta wai whailonga mawatu Samonei ai atili mawai foi ia se leni ali universite ai le ngata lena, o le atili mawai o tupe maua tātou whaletani malo e no whai. O lona wenga, e te lele le au ngā e whalala solo I te tono le tātou te mauainga. O le una ia o le tūlanga I a maua lunga le au onga. E whatino e le tātou universite, whapefo I Polkalame, tau wa o onga mta upsisiri. Sa o awai le e lisi whaunga taluai o I malua. Ia mai o se anganga mita. O lo whalonga atu. E iai fwoi maisi mai isi o tu motu o lea o ngā whawhaiwhi au I malua. O se mea mtau kia le nā. O lona wenga. O lo atangi ai le fio mai o isi tonu le Pasifika. E ha onga I tātou wa onga mta upsisiri. Ai a fua no mai, ono il maululunga, o whailonga o I lātou o lo whaia o ngai. Lau whianga le whangawhitalai peo le tūlanga whaile na e o lava I. A wala o lo whatino ai I a tātou wa o onga. Ia ma Polkalame o lava I lalo I a onga primary po a ora tūlanga lua. O le manatu au tū leo te o man sauno I ai sui. E whale tonu lo lalo o ki a koa lunga. O lona winga a whale tonu lo I a onga amata. O ina e ono whale tonu ai. O ai koe siwe koe a kulka mai ki o makua. E le mwhai o nanga I luma. E iei fwoi ma wala o lo whao ngā neon po. E tai pe o
o so ta inga I tau social media lo whaonga. E ia tunu wala tau tau fia a lato whanau ele I o suroro tau sanga e lea el Pacifica. Tua tapu ai le access o whanau I lalo I fol suroro tau sanga e le social media ona e te lea o ngā lelelei a whanau o lo o mauai fo I la e le social media. Al social media lava lato o lesi lea vaenga tāua o ati na e o malo demokrasi. E mauai lea vano e tangata oma. E whaali ai o lato finagalo sa loto. E lau whionga whangwhitalai pe o pau yo nai tū e tāua. Ai whai ule mori atu o whamalo. E ai lato lo o ngafa manei ngā luenga tāua. Mo whatu mawina po whamaua lunga ina tū mau. O whailonga a I lato uma e o ina tono tātou atu nule ngata I le universite. Ai whapea fo I maisi trades. Whapitoa mo mia I le o nanga I tono tātou atu. No manuel whono. Alo. Pau noa, pau tuanga hoi a lau whionga te le tuangai. Ia, me se lava e le ngata o le lipoti. Ia, le anga I hoi luma o tātou mtanga ruenga. Malo whaptai. Ia, o lau whionga te whono, wa lea wa pe a satu atu le mnoa nawhire. Te le tuangai e tule mea. Me hoi sala ngā tātou mauta. Oi. Aftai lau Ia, whionga. ma lie lau whionga te whono. Leo lo po marisa o whasalang no lima. Ia. Tula mai lau whionga La sui. whaina lau whionga. Aftai. O ni whawhitai lau whionga le whongwhitalai. Ia, salu leo o uma na sauno fo le whionga tai o nei tu. Ia au manatu e ono le tau o te ro nei li poti lau whionga. Mese lama tūlanga tau. Tātou universite. Manatu lea le leine watu fo I se matou fo I lango ma se tualalo le poti. Ono le tau o tele o nei li poti ua tuina mai maota. Lau whionga I le whongwhitalai. I le tau o tele o tūlanga nei o whaelonga tau aloa. A tono o tele fo inisio sui o saunoa le tūlanga le nei. Ai mai se lava tūlanga ia lei o mai o alum whanau le aonga mai le universite. Le ua o mai ma ala to whaelonga po tu spasi fo le nei. A o whainga tāna maua ia ni ngaruenga. Pe o tūlanga leo lo tūlai mai ma le whawhita uri leo lo tūlai mai nei. Ono le tele lava o ngaruenga tele. E mo mia tele I skills ma o professional o I whatiluita. E mo I lava lao le ua I o mai alo ma whanau ma lato tu spasi ne ua whaiuina ma ni universite. A sisi e foi. O le tele o whailonga nei. Pe a toa loa I tu la e ao ina I alo ma whanau. O na whailea na tu ina atu I whanau foi ne ua whaiuina. Mantua le telo talo tupe o te langa I alum sa upuna nei. Sau no le fio mai la fio ngal mistawa o. Ma sani ma fa so I tono le va pe ma o se va. Langa tau tele le polo kalame le lo so so animal malo Australia. Tato fa apprentice le meta skills. Mantua le afim se lau fituiva valsu valtas. Se tasi fo io. Se sa ave presidente al Maloteli. O tula mai ya Ronald Reagan, 10 million. Sa va peona. Ta pena ila na ia fo campaign na time. Mai fa ala wilo ai Maloteli. Ina ia una ia lo mfana o Maloteli.
E o le aonga. Ina ia o ina skills ese. Na e leo le whaatalitali o tupe maua mai le malo i masinta i tasi. Me i o benefits fo e maua mai le malo. Wa tasi lea tupe tele le malo tele. E whaaru le lau homeless fo i e mai la tō e le ngāru lue. A na le whaatalitali lawa le siaki le maua mai ma ulanga whapena. O le campaign la le president. Wo foi nadu so social malo Amerika. E o e a wina i tūlanga whamtata ese nei atu tongi. Tongi tai vai aso. Le ala nana leina te le si tianga o tangata e fia o e whaingalu. Au le tue whakatali vo le benefiti ne mo watu i masinta i tasi. E pe e tasi la le vaenga tāua te whaftai ei i le tātou foi malo, ai mesel malo Australia. I le latu so swani le whaatino ai le, wha-apprentice le, wha-level le mele tupu. O leo mana ia le level le iai. I lea o wina mua level mua lea o alo mwhanau. O wha-apprentice ia tunu ia. E umana. Na o ina i potua onga le whaatingonga o mtātāne. O na tui nā tu leo le tu spasi. Pea whaapeo leo wa au sia. E alo mwhanau. Le mana malama e whaatino ai i a mtātā ese nei. O le sila le vo so. O le practical o taimi lea. O la whaatino e loa. Le whaatino ina o le mtātā lea. Saro le fio mai le fio ngal minsta. Solution lea a mawhai o le whaatino. E o lau atau sanga. Te whaaru se si lua se lau afe. Tato malo. Lea nga e tau ana mai ni fale. E whaatino ai pa tātā ese nei. E ala no fa yatu ona o yatu ia. O fale nei. E aua wa iei tamai tia aonga. A whai o le whakabuta. O le so wa mea. O le whai e tise o palana. E umana o atu isi vai ngai whapi. A whai o le so wa mea whapi. Ia o atu le whai e le tise. Ia o a umana to songa waia. Pea whale tupumpa e te telo whapitau ni tonu si o tatu o luma. Mu wali tele o fale foi o ai. I wale o tatu a vai o tele o fale. E to soale waia e o tonu tu la fono. Mata i ala o ngā luenga nei. E standard o ngā luenga. Io e pai tu e waia tonu na lo bele tele fai o lima vai o na o tatu ai. O al me moni ai atila le sumu le waia lango le waia le vivi mu. Mena le no fai atu. Ta ua tele. Fai, ai tau fai o tatu malo. E whaalu tau se lau afe, e mai ei ni fale, pui whai po umana. E o i alu ma whanau. A uma o na o wina i tūla, whono mata i ala. Ai ma whai o na roa koe whatino. A uma na whaapi e le vaenga. I tu lalo atu le vaenga. Se po tuama le nā lau whionga. Ia lo ie whau ila vea le minstao me tau el tise. Ia, se me vi whasau. Ia, tau noa. O le usau noa ia le li fai pule o le kise ale mu ia whalo le turu. E whamaruru ko le o whionga le li fai pule. I re o mea ngā o lo mu wari ke le o whare. A ua pe ua mawha mai lau sau i le pulenga. Ia le o se me whape ngā wanga ue ingi au whamaunga o iei ia ngā kau mai lea. O whionga le li fai pule. Tula mai lau whionga sui mara. Lau whionga. O leo tala no atua o mea ia na o ngai sui le tau talat. O leo te nofo malai se ne whati noi mea ia. Lau whionga Te le so tala no la ni maota nei mea Mangingo le le whai le sau ngoanga fai pule. I tula mai Oi, minsta. La mangingo le sau ngoanga le fai pule. O ingei le mu fale. Va tu le whafonga le turu man mota nei. O ngore le kise. O le mele ka sau mai le sau nganga la o whionga. A whalau kere koe fo i Amerika. O langa mu fale o Amerika o le kise. O mangingo la ia. E ro ingi Samoa. Tula mai sui mara. Ia, lau whionga. O se whataita inga leo te whai atu.
Pio le tele o fale o tatu ai. E o tula la fai moli po fera vai so fai moli o no la titi o tupe foi ole va tua i la to e ele po fa pitoa. Awa va tua tanga foi e no le la titi o sele. Le la ato so male wai a ma tau le. I la lo stand yo ngan wenga ni. E ai pai pa fa pitoa. E tu e wai tu e fi wala le sumo e de pai pa. Ala se fe le wai. Sa le mo mi stand mele. Io e o foi la Lau whionga le whangtalai, le ala o mangingo aku ia le song au mai o le mta upu lea. O le mta whaio ia ia le IPC o le kuako le waia a ngai whare. A le waia i ngā i o whare, ia ngā. E ia whai mōri e a inga o a uma o ngā certify a ko le IPC e whakingo ngā ranga ngā. A pia ngō vai lau mauka. Ngai e la koe ngā mea ngā o le yongi paipai o i kongo waia. Sau ngō lama e koe whaafoua waia ngā i rong mauka lau whio. lau fiong. Sa lo e le o manino le minister le tele o whaulave tu lai bai. I le tele le o lau whainga wanga le ipsia mahali liu. Ma fua i sia. Tu ulu mai po moli. Ma fua i sia. E le o lau maala malama le safety. Tanta whainga luanga. O me umai e tono le standard. E pei fo o le au whaapi o mea ma me whapena. Ida ia muri tai i standard. O le mafu anga lea. E ala lano o whai atu. E le mo fai. Ona sua ngā luenga halo ma whanau. Pēhari umia i a laisene ne kau ua e seri fai lau skills. A fai o lau skills. O le fai ele tese palama por so ua mea. You have to certify. You have to become certified. E paule o le mea e mo o mea ia tunula. E vai me ua certify lo winga. Ua e au sia le malama ma le experience. E ma fai o na whaatino ai ngā luenga. O la wala tau sanga le tatu malo. A mai ni fale se lua pe tolu. E a mai nei e uman whawipi. O mai a halu ma whanau lea tau sanga ko tu lalo whapena. A o iei whaulango mori. O le whainga o le suawai. O le whapi inga o fale. E da ia malama nai le na le a onga tolu potu a onga mai matu spas. Let's experience o halu ma whanau. Ia lau whionga. Pau ale o le meno talo. Tai o lo mata upu. O te la au mai tau sanga uma. Ina ia manino malama halu ma whanau. I le skia si lea o ngā malo whalo lava. Ya, malo. Af time mo le sao fo le sui fa sala ang numero 5 ia o te fa moi fo le sui. Te len fa manatu mai ana launga ia. Tulanga o me fa pe. Ia me se lava le o ino alom fa nau molu manai. Ia ai fa ti e fo le o ngā luenga fa vai taimi. Ia le o mana ia le nganga o sao noanga sui malu mai fa sala ang numero 5. Ia tu le melo fo te telefono le o vai sao noanga mota. Aftai lau whionga le whangtalai. Lea ua e si tia le viinga o le tua le nei tai au. Ua te tala foi whai toa le langi ma ua whaafonga i ova le tātou taulanga ua mōlia. Ia, sila mai a whonga alofa le tātou mtai sili. E ta ina pe i tātou le tofi le mua le nei maota. E mai se le angatu tātou tiu te mawhaiwa ua wala uli e ni tātou. Le foi wa uma ne pai ulu whanua pa ia o le tai au ma le aso. Pa ia whale tala le leia wā au na tofi le tua lo nofo tāpuai. Ma wha no manui le tua. Ma tāpua ia o tātou whaiwa. Wā se manui o sa moa malonu manai. E mai se lava iona upu whai o malo. Pa ia o tāpua inga o tātou o tinuu. Lea mamalu o tātou malo. Whape foi le whionga le. Sui il fono sui tau fia. Tai il whamasnonga. Ia e whape foi le maua lunga o tātou o tinuu. Tu mua mapule i tu au malataua inga le tai ma le waafonti sa moa o poto le nangata i sa mo nei. E whapena foi tātou sa atua oi ia tuila manua. Lau whionga le whangotalai e mamoli atu le whaftai tele. Ona o finangalo
whaalia I li poti e tolu. Sa tala noina e le fono au whai tula fono. E se le tāua o whina ngalo whaalia o sius fono uma o palmene sa sau noa I li poti nei e tolu. O aia, a tala noa loa I vaenga taua o onga o le pautu toa lea. A le lei ona o tawina alo ma whanau. Tangata anu o malo e tupulu te mau a inga ono to mai maanga wa ese e lava ta pena ai mo le tari atu I mana ongo so se vai panoa I te tono a inga nu e kale sia a maise o le wha au penaina o le tato malo so se ala. Lau fionga te whongatalai e tu sai ma li poti o liu ai le tofa ma le boe I fina ngalo wha alia sui fono le nei maota. E a fiai le pepa le palmene numela lua o lua tolu lua o lua wha numela valu sfulma le valu. Le pepa le palmene lua o lua tolu lua o lua wha numela se lau tolu sfulfitu. Ma le pepa le palmene lua o lua tolu lua o lua wha numela se lau wha sfulu. Ua wha mawina e toa se fulu ma le tolu sui. Sa sau noa ma wha alia o lato fina ngalo. E tu sai o nei li poti toa se fulu wha nei il sui o pasale leanga leana tutulai nei il tau nei. E au fiai le fionga I le tuengai sui usfono ana maa numela muamua, sui usfono ana alofi numela lua, sui usfono sa fata numela muamua, sui usfono sa lenga numela muamua, sui usfono faleata numela tolu, sui usfono sa nganga numela lua, sui usfono si umu, sui usfono ale pata I tu pai lunga, sui fono fale la taima sa matau, sui fono fale alili mua, vai baunga mua, fa se le leanga lua, le taitai le tuangai, sui fono le pa, ia ma le sui fono lea o fa sa le leanga numel fa, lea na tu lei sa unoa le tau nei. Hei kawange oko. Lawa fianga le fonga le fono. E taluai ona o le tātou ngā luenga, e ao ona whanga solo. E manu fo il taimi, ai ao ona o tautala I leo te lenga, o fina ngalo manu fo il taimi, e ao ona o tautala I leo te lenga fina ngalo o folosia, I le laloba fono e whātatau I li poti o tala noina. O whautuanga matua lalo I le mtanga luenga wa onga manganuu. Le Universitea o ao Samoa, le pulenga o whailonga matuspasi ta waloa Samoa. E whape foi lau fionga te whongtalai, I se taimi ona foi tau tali lea o le fionga le ministawa onga manganuu I mata upu. E whita I tonu inisio mta upu ngala ngā e whaatau I pulenga ma le whaangai ngoinga o tūlanga taua o onga. E manatu foi o lo awai mai ofisa Silio pulenga mta ngā luenga o onga manganu. Le Universitea o au ma le pulenga o whailonga matu spasi taua loa Samoa wa whaamawina manatu ma whina ngalo le fono mawalunga le atunu mo anga I luma o ngā luenga o ngā whanau. Lau fionga le whangatalai, e moni e le fōulu I tau, mātunga lunga wa fōlasia tanga luenga o ngā manganuu, le Universite, e whapefo I pulenga whailonga tau loa matu spasi. Ai o tui e tupea, e tala ina mai,
Ma tau longo fo e tupu e whatua tua. O tātou o taitai o le atunu. E ao o nā mana ia. Ma manga whangafa i waenga ia. Na ia so longa le le ngā luenga tau au tauina o whanau lalo wawa. Ai meise o le tātou andu. Mai le fau. Le tūlai mai o whawhita uli tono tanga luenga a onga. A fua atu fo i paia inga wa tuana i atu. E o mai fo il nei whainga malo. O lea lava o le matafa iau i al malo. E nei ia tau mawhai e tapoe. Ma whautuaina le matanga luenga wa onga. E nei ia mawhai e o na mawarunga lea o ina o alo ma whanau o le tātou atu nuu. Ai maise o le pūlenga o a onga o le universitea o ao ma whai longa tau loa. Lau whianga le whongtalai e pei ona tā ua mua mua o sui mamalu na whaalia whina ngalo o whautuanga mo le anga i luma. O longa fo il nei maota a meise sa moa i nei mātunu i whafo. Le tu alalo whataitai sui whono sa launga mo le lei ma le wha le leia o le anga i luma o onga le atunu u le ofisa o onga. O le tātou mau, e le lei o nā o tawina tangata anu o se atunu. E tupu masolonga le lei le tamau a inga. Wa iai to mai e tali atu ai i whaafati a tā mai o leo langa. E pei o le tangata o sei fuanga. Lau whianga il whonga il whono. I le mtaupu sa la ngā e sui is whono. Mai sa nganga lua. E na manatu sa afsosa ni mai sa tasi e sui is whono nei komiti. Ua fua whātatau ngā luenga po ilona whaperetania le Key Performance Indicators. O ro whamauina le lipoti al komiti. Le whātala noina e le mtanga luenga wa aonga, the Ministry of Education, Culture, e le tau whailo ngā luenga al komiti whapalmene. Ua masani e tātou. E a ami ma whātata no CEO. Le management mo whanga solonga ngā luenga. O fisa mo tanga luenga al tātou malo. Ia awa le tala noina o mta upu e whapefoi ia tūlanga al whaangaina o le tala o tupe. Lau whianga le whanga le whono. O lo whamauina e le tūlau e fast food lua ma le tūlau e fast food tolu o le lipoti whale tausanga. I le tausanga whale tupe lua o tolu o mtanga luenga o onga manga nuu. I le ao te lenga o ngā luenga whaatino e peo na ilo nei komiti. E peo na fsosa ni mai elsu i sfono nei komiti le ana maa lua. O fuanga mga luenga e le ausia e le mtanga luenga e whaawau e le isi tausanga whale tupe. Ma o lo manino atu fo i le ripoti al komiti. Lau whianga te whongtalai o accounts al mtanga luenga i ana tupe maua ma tupe whaalu wa o te le atu. Ai o le atoanga o ia vaenga uma i whanga ingo tupe o lo whamauina le Public Accounts Report mo le tausanga whale tupe lua olu tolu o le ailo ioina se tasi o komiti whapalemene e pei o na masani ai. Lau whianga te whongal whono I saini al komiti e pei ona la ngā mai e sui whono mai vai maunga mua. Pei ona mai tau ina o isi li poti e lua nei komiti o lo saini uma. A o isi li poti o lo mafuri ai le saini al nei komiti. The majority se wanga na e ni isi o sui whono sa tuatua e le whamauina. Ia, lau whianga whangatalai e pei lava ona pi ia matu. Tu leinga am saunoanga sui mamalu na la ngā I li poti, ua whamauina mo ngā luenga matiute tau whautua nei komiti whapalmene mo le lumana I e whautua ele pūlenga whatonu. Mo le toile nganga whaftai lo fisa silia pūlenga o le mtanga luenga wa onga manganu le pule silia le universitea o awa Samoa ma le pule silia pūlenga o whainonga o tusipasi tau aloa maalongo lato ngā luenga. Pa malosi o tau tiute mawhaiwa. E le lei o tau whawhailele a tātou whanau ia onga
ma le leitu inatu le o nanga tau a onga i so o se mana onga mo tangata nu o Samoa e manuia il tato atu. Lau fionga fonga talai, whaftai mo le awa noa, e wha malulua fo i il tato parmene. A mai se sui fono. A whai fo le asa o tau silsila. Si i fo le leo le te fono pe ma walunga fo i se ste bi o tau masani al te malo ale o le nganga lava ia. Nei e tato ngā lue whatasi. Ia wali numala i manuia. O mtanga luenga mai se komiti wha parmene. Wa tofia e tato te ngalu lue ai. Ia awale tau tuina o Samoa mo le tato malo. E soifo ia mai manuia whaftai. Alo, tano e lau whionga te fono. Ia, whaftai o le whiua. Mautinoa, ia leu whamawina le whautuanga ma. Saunuanga le. Pai o le mauta, ia o te loa, ia o leua. Whatawaina, ia le whiua awe whautuanga. I matanga ruenga i tolu. Ia au alapa le whamawina mule ngai luma. Wanga nau e se si mea lau whionga suyo. Sanga ngalua o leu whama. Saunuanga te fono whamawina me uma. Ia rau whengar whanga whetalai, whaftai mo lawa noa. E whamawina fwoi whaftai for sanga matang o fie. Ale sunga le taitai whono komiti lea. Mai tātou te ioe ma amene, e ese le tāua o le tāupu lea o tanga ruenga o aonga malana. Whatu a inga tausi o le lumanai lea o Samoa. Le i paua le mea lea sa uto e tamwhai atua i lea sona nafi. O lea e tau mai le li poti lea. O le matua mo mea e matanga ruenga o aonga se fesosoani. Whapewhea nei loa. Si sira whela o whionga le whonga whetalai. Le tele i o mea le whaina whātino. Le ala le sa utam whai atu ai. E le whapea turi au pūa o no sesi tūlanga. Ha le tiu te le nā tātou le parimene. Tātou te awe le whasosoani matanga ruenga mo le wha le lei a tiri o alatou ngā ruenga whai. E iei matanga ruenga tulou. Lai whafonga mai le fo i sira fia e mato komiti. Mato maua, pe e teu ma fale a lato ri poti au mai, ua ausia. Ai atu i atu fesidi, e le wha maoni. Poka lamela mai, te whaftai lava le mtanga ruanga. I le poresidi ma le mtanga ruanga. Ua tau sao mai lava, mea na mawhaina whaatino, ma mea le mawhaina whaatino. O le popolenga lalo usui, a whaila e tāua ia tātou wa onga. O le ala re whainga a re pare mene, e tari atu ai whawhita auri e whea ngai mamtanga ruenga o aonga. Le ala le winga nala o whesidi, a whapea o iei se si whainga i whai ai ia, o lava ia lea, la fo atu le whatutuanga, o a leo te vai atu, e o whoi lai, ia lato whautuanga o recommendations ia na o mai. E le ia ma se mea, e address ai issues ia mai i. Le se mea, le se mea sa ulanga matauria foi le whainga o mene o tupe o pati na matanga ruenga. Ia naisi le fia umai le mauta nei. E fuafua tupe wha matu umai i lunga o activities po ngā ruenga i whatino. Ia, le lalo fesiri ai. I le tā ua le mele ua fionga. Le la ua e tula iai. O whela iai umatupe sa whaanganga mo mea ia a le tele na le whatino. Ia, le maua na. E lo sesi atulanga. Ai, ua lava ia lea. Ta tia I whapea, ai tāru sia lai whafonga mai le mtanga ruenga, lau fionga le star, mo mea mtanga ruenga wa onga se fesosoani. Pauarea, whau matuai sau whamtalanga, ia more atu whaftai tere lau whainga ruenga mtanga ruenga. Whapea fwoi mai tai professor, vice chancellor, whai aonga ma lau whainga ruenga university. Ia ai whapito o ngawhas whaftai al sui nei, I whai aonga fwoi mapule aonga, ia le matu tu malo I madie, a whenga matuanai, ia manu te leina le tātou whono. Ia, e sa oara nau o sui mamalu. Ia, a le tiutea ia whapare mene. Ia, o leo tala noina. Ia, le fōua awe, sa unua manino o teitei whono, o leo whamawina. Ia, o mea na, ia, o mea tā pena, e le mtanga ruenga matulanga uma. Ia, tātou ia o tūlanga whawhautuanga, a le whatinonga, ia, o le whawhonga le mtanga ruenga. Le winga tonu na le mwhaina uli lia uma le pale mene, vai leina tusa uma o li pota. Pawale mea tātou tala noina. Ia ma awe whautuanga, ai whaatino le mtanga ruenga. Ia, o le tūlanga nae, whamanino tua sui mamalu.
Ia se tu lai mai wa sui te fono lea. Na o fionga le fong fitalai. Ele te whalua ina le tali al komiti. O umo na tuatu le tali al komiti. Ia mao le tali al na. Pe ia le saungoa. Malenga ngā wharoa. Alo. Ia, lo fionga minsta. Le avanoa nei, pe sa nua iai. Whaalau te tele. Ia alo iai mtanga luenga lo whatino ina. Aua fionga le fonga o fono. Au mai ia le tatalo na tatala ai le fai totoa o le fale fono. Fai mata tatalo nei tai au. O uma foina pae lango le tapua i ngā Samoa. O te whaalo alo ma o whaatulou fo iai. Ai nao na o wafe nea whaingatana ma o talea. Tulou. Whatalo whātulau au fionga i whonga whetalai ma le mamalu o palemene nei. Le palemene a Samoa o loo a whio ai, tupu, ma ai tama ma ainga. Ai a le whaafale upolunga o to uli o le atunu. Wa o whia i whale whono nei. O te whatalo whaatulau atu fōi i taitai whono o le whono whaatonu. Ai maise o lana usu ngā whono. Ia, ui o lo tāpua i mai le lai tū le whonga. Le fionga le whamasino sili ma li i matamaitai o le whamasinonga. Le angai le mawhai o na ave esea mai le tāwhatolu whaaftau ngai o le malo Samoa. O te fia amatai se whaupunga mai le malo tele o Saina. Whai mai se tala whaupunga mai le atunu lea. O le mele mafuaina te le vasa ma lo loto le sami. Na te le te ena se vaitafe. The reason why the ocean is deep and vast, it rejects no river. Laua fionga whana whetalai. O le tau whaaali ma le utanga lo loto. Ua o pēle mauta nei ona o le matanga luenga o a onga. Universite a o Samoa. Whailonga matus pasi tau aloa. O lea, ua lafo iai le tau wha ma le whautautanga al tatou fontanga. Ai le i whaaluloa se whamatalanga e mo moli le anganga whaaftai. Whai ea umasui o le matanga luenga tuspasi tau aloa ma whailonga. Le universite o tātou atu nuu, matanga luenga wa onga, e mo moli le whaaftai tele ma le whaamalo. Mo mono uafe atu lau a fionga le taitai whono o komiti, i la autou ngā luenga whita, ma la autou suenga tā ua, o mafu aile nei tai au wa ae. Ai a whina ngalo usu ngā whono, o nisi vaenga e le i a whia i le latou suenga al komiti. A ua mapue mai ma ua maua ini manatu le lei ma le ao ngā. E mati ai le afa loloa o matanga luenga nge i tolu al tātou mālo. Laua fionga le whonga whetalai. O a onga o matawhai ioia tangata uma. Le lava o a matatu le nei maota. Ua sau noa ma whetalai lo tātou maota whono. E a mai le oa ma a mai le auro tāua. E wha ma ti e ai le matanga luenga. A wā o lo tātou sao lea. O a lii ma whai pule ta mai tai. O whaafea ngainga. O mātua. O le ave pasi ma le whai whaatoanga. O le whaatau o loa. O le whai awala ma le palama whai vai. E iai lo latou sao tāua. I mea taua onga. O lea o amata i le SQA. O le whātou whara inga al komiti, sa lātou whautua ina ai, ina ia amana ia tātou tus pasi ma whailonga, i isi atu nu o lalulangi. Ewa whionga whonga whetalai, i le taimil nei, o loo amana ia. Pei tai, e iei vaenga i tatau,
I vaenga whaitūlangi e ta tau ona ausia ona matua mana o pia lea o le mafuanga nā. Ai lei tuhui nā atu se whailonga e ngā lulu e lava le SQA ma le universite e wha au ili ma ia matu inoa ua tau nuu tau nuunga. O loo tātou whaipaanga fo i ma le universite mai Fiti, New Zealand, ma Australia. O lea lava e whailinga luenga lea. Pei tai, laua fionga. A wha pete alu atu ma loo whailonga loo ia. O te alu atu i New Zealand. E ta tau ana iei sina kos o te kongeki ai i to tonu o ngā luenga. A o le amana ia o whailonga. E amana ia lava. E le lava enga o le tūlangi. Ia, nā bau iei to tonu o le ripoti le tali atu o le malo i vaenga tā ua ia. O te whaftai foi. I le telo fina ngalo nā mana ia i le ngā luenga lea. Lau e whionga le whangawhetalai. E sao le lele fina ngalo lea. O whailonga maualunga. E ta tauna a mata atu i lalo i a onga maulalo. O le ngā luenga whaitele le nā. Wa o le whailonga le si tia ilunga. Ai o ngā luenga na a mata atu i lalo. Lau e whionga. O loo iei whainga whaavae ale tatau SQA. Ia le ngata i amana ia i whafo. A o to tonu au tātou atu nuk le nā whea i whina ngalo. Le skia le lemana o mia. O le whaateta inga. A whape e whaise tau a whonga mo se ngā luenga. E paule tangata e o mailuma o le vaenga le whaia tau a whonga. O le tangata le pule le company o le konkalate. O ia nā le sau whaaliali mailona. Whailonga mauna to mai mānaia ma ofa tuel ngā luenga. Na luatu lo le tua. Su e ifo nai tangata fo ia. Ta mai tō lato nuu po o tangata e masani ai. O mai lea whaile ngā luenga. Ia, nā alu lea whai tiro ngā luenga lai upol alu savai. A lea ngawha ma tangata ia. Tangata ile ia ini tu spasialo a ia. E whaatau nuu ai ngā luenga. Masalo. Pele o lesi vaenga lea whaina ai. A o lewa ngā lulua le SQA. Ia whape nā fo i ona tāu a whai e tāua ia tu nuu mamao. E ta tau fo i ana tāua i tu tono o tātou atu nuu. Pei lava ona whaalongolongo atu fo i. Ia o sao noa nisi sui le tāua o le mea lea. O le iai o le skill i o tātou tangata. E whai ai a tātou ngā luenga. Lau a whionga whangwhetalai. O whai a onga. O le mata upu lava lea. Le fo isa no ia sui ma malu le nei fono. Isa global issue. Pei tai. E leo no fo il mata ngā luenga. O le lava e tiro. I vaenga e ta tau o na fo i ai nei whaafitauli. Lau a whionga whangwhetalai. E to o valu isi whai a onga le sa fo whai tonu i motal nei. Tasil na awala, wo ese i whai a onga, wole ngata o whai au, ia onga kolisi whai au, o vaenga i to tono o tātou atu nuu. Ia, ai mese fo tātou ma o ta fono. O nis whai a onga, ele o inga luenga whaavai taimi. Ai taluai wa uti tangata o a inga, wole ini se tau sia mātua. O whaamawai ai whai a onga, ai o e whaile tau tua i tono whatu a inga. Ia, pe o lesi nai tū, ai o le nganga maua lunga le matanga luenga, o loo fia maua lava ni whai a onga. O le sa talo sanga ma mo o mia i le whautuanga al komiti. Le toi whai a onga ina o tangata ia o retire. Mo le taimi nei lau a fionga al whangawhitalai ma mamalo le tātou sunga fono, o lea lava e whao ngā le taimi nei peita. E iai inga e tatauna a maile pepa mai, ia maua le maalosi a to toa, ina ia whai maalosi fo le ngā luenga. E au noa ma le whaale tonu. E le wha umaina le anganga whaaftai fono whaavai. E whaasful wha fono whaavai i to tonu o le tātou atu nuu. O loo lango e to tongi pili a onga. E ui a o nisi e tongi a tole se lau pasene, 5% ia o nai pasene fo i fsosoani mātua. Ua
Sa fai fo le fsota inga le universite ma le matanga luenga wa onga. Ina ia au mai le universite fa mau maunga. O le a se tā ua o le sao o fono fa vai I alo ma fa nau. Ia, e iei nisi alo ma fa nau ua matua I le ia. Lau a fionga le whangwhetalai, au te le maa fo I ta uatu. E iei fo inisi alo ma fa nau, to tongi e fono fa vai ala taua onga, a le matua le anga o le taunu unga. Pe e tilo fa pena I le pālengi o mea. O nisi fo I ua fa lolo ai si vaenga lea ua mānai asi mea lea ngofo ama. Peitai, ua le tino ua I fo I tamaitia onga, e whaila la tau mata whai oi peona iai. Lau whionga le whangwhetalai, I oi tūna peitai, e le avel nai tū maanganga e whaamau e lalo le loto, ai whi nau pea tātou ngā lulue. O lau fo I le tatalo I fono whaavae, ia au mai pea lo tau au. Ai o loo iai fo I le nganga e tatau fo ina tātou fisilingia, lau e whionga I le pulisili o le universite, ina ia mana ia fo I tātou I whaai longa ma I ungo su e ngā alo ma whanau, o lea o loo alu ai tupe al tātou mālo. E le umare nganga whaaftai le tū. Sa au mai e le komiti le nganga lea, ia tāu fia ona toe whaisi o su e ngā alo ma whanau e le universite, I tala o a inga ma ngafa. Lau e whionga whangtalai, o lea ua amana ia le universite, ma ua sui rea la fua, ia e whaasanga ia I le taumua o le tāpenanga wa onga mo le ngangana sa moa. Mo totongi o whaia onga, I le lipoti lea, e taunu le lipoti lea a ona luma mai, ia lena o soai le totongi a le malo, o vaenga ia o mea lava tau le malo, ma le pisa si e whaia I totongi o whaia onga peitai. Lau e whanga whetalai, o lea fwoi e le wha ma ite al matanga luenga a onga. E ave whaia onga e kolengi mai le universite, a iu ma maua le tuspasi, tasil nā wanoa e si ia I lunga le tutongi. I a onga whaataitai, o lea fwoi wa umana momoli atu e le tatou mālo, e onos furu pasene le mai le tupe le OTT, e avatu I le a onga, e fsosoani e totongi e alatou whaia onga, a le fast food pasene, o le tupele e watu, e fsosoani, e whaatino e ngā luenga a o onga. O le ngā luenga a tātou komiti o a onga, ia, lau a whionga le whamatalai e le tau whamatalai na le tū, o le komiti o a onga ia, o la tau ia, o sui o le komiti o a onga, ma le pule a onga, a iei a la tau mata whaioi ese, e ta tauna sila fia le lei. Ma o lo iei fo le nganga I le matanga luenga, e toe tā pena, ma toe te mata le upenga, I le ngā luenga wha komiti o a onga. I la tau mata whaioi wha si o manga, ina ia iei fo I le tūlanga aloa ia le lei, I vaenga leo a onga. Sa iei le fsiringia fo ia le komiti, ina ia tū mau pēa le nganga leo le tau mafa o whanau I tau mafa soifua maloloina. Mai ole nei foi maota lau te manatua I teimi o lau te whaia onga foi. Na wha ma ete atu wai se asi e singa. Ma se komiti na o atu I tua. Ina ia tau mafa, ma wha tau mafa soifua maloloina le lei I to tonu a onga. Ma lau a fionga le whunga whetalai o le matafa I oi tele foi lea le matanga luenga. O loo longo puia lii pea ia le a inga komiti mwhaia onga. Tautua nā mā lātou le soifua malolo ina o alo mo whanau o si o tātou atu nuu. Ia, lau a whionga le whunga whetalai. O le mata upu pe o na sauno I se tasi sui I le vaenga te tau le Scientology. O le Scientology, I lau whaitau atu iei, o lolo lātou talitonunga. E talitonu I mea I o le science, ele kako uma kako onga le science. E whawhena maua le lanu mua le whungala au. E maua mai le light. E whawhena maua le tamaititi. E maua mai na ua whai a inga le female ma le male. That's science. But I tātou talitonunga whakelu siano. O mea uma, o mea na whai ele atua.
I le Scientology la, e le se la tau manatu whaapea, e le aise atua paua e tali tonu ala tau le mea lea. Ai o kulupu o whaia onga, ua ofa mai al vaenga lea, lea wanoe o atu ai Amerika, e whai ei training, tasi ane mea lena maa fwena o le methodology, ngā o le awala e aoa o ai ia tamaiti a onga. O le tangata lea na ia amataina le mea lea, sa whaia onga mua moi Amerika Samoa. Uman whaia onga i Amerika Samoa, whaia onga i Tonga. O ila na ia maua i le spili wha Pasifika. Ma ia iloa ai le toi ngā metotia e au ngaita miti Pasifika. Lea whaila ua maua i lea wanoa o tātou tangata Samoa, whaia onga. E o atu i Amerika. E soani e la tau e whaatupe malanga, whaatupe training, ia ma toi whoi mai nei. Ia no mai leo ia whaia onga, whaile la tau training, i isi whaia onga. Lau whionga whonga whetalai, o le popo lenga le iai, ia ona whaape iei se belief o se tali tō nunga o wha Scientology, i nei te ua whaina e lo tātou o tō nunga. Mai lau a whionga, e o mai tātou paia inga, ua lewa na i nei Samoa, i le tātou atu nuu ma le ofiso a onga. Le feso soani fo i a sia vaenga o loo whaawau pea e o mai taimi nei. Ia, kei ona isi na vaenga o lea ua o maua. Ai le ma whaina ngalo ia te au, le tā ua ma le loloto le oa ma le tamau a inga. Lea na tufa mai nei. Whaafitai. E sa o alo o manatu. O le a oa onga, o le matawha i oia tangata uma. O lo iai fo le nganga le i le matanga luenga wa onga. E tu watu i tua i tatou pulenga i a li i mawhai pule, whai whi au, o i lava tangata i tua, e mawhainga whai eise study center, homework center, e fe so soani i ngā luenga o whai a onga. O lo o ngā lulu e fo i whai a onga ma le matanga luenga, e sa ili nisi au wala fau, ina ua vai atu lava, e leo a ngai i lunga, whae o longa ma tau a longa o tatou along whanau. O ese nei taimi, e o whionga whatalai, ese taimi tatou a ongai, ese taimi nei. Tatou ia pau al mea a onga sa iei, tasile api mal mau kofu mi a e kui kalanga o whai a onga. Taimi nei, o leilo, omi telefon, tele mau mea, o le mau whai o fiu whai a onga. A o le tōm tā whai ioia mātua, ia, o le una e mai o alo mo whanau i a onga. E sa o lava le whaupunga, so se atu nuu e a o onga ma po poto on tangata, o le atu nuu ngā sili na whai ngō fie, lona tamau ainga. Lau o whionga fufutalai, o te manatu, i o le a whaamuta ma is whaamutalanga. A whapewa iei se saunoanga ua le mawhaina ma ua atu stali, ia e whaamalulu atu. O lea ua whaamawina i lalo o fisa, ina ia tali, ia mamua, fo i seisi whaamalo si au, ia mo le anga i lumo o le matanga luanga wa onga. Alo. Ia nganga whaafitai. Tau noe lau whionga mista. Ia o te rei lopo le asesi vai pano le o tari manino le whionga mista. O tari ia lau lau te tele. Ia e whaamalina mua tō whina ngaro. Ia, le whaamana se. Ta ua tele ia saunoanga mista mo te telefono sa le whaare la vei. A tasi al me ta ua le sa ofisilia. Te loa e ofisilia al mista. Le me ta ua le na ofisilia le meo literacy rate. Le asana o le albe le tupu o le lava o resources e watu e whatino le mita upule. Langa o meia le tatu mo mua fule le kilo e pe aka kilo sa mo fa solo mai lalo meia. E pe pa ona si lo fionga fa tai mole fa mango isim tau. Ia, malie lau whionga mista. Ia, me fu rengo o kau kau fi kwe visiria. Ala sui o whale atanga o le kakul kakui malolo. O le aso nei, o tatu waso e pupu o tatu waso nei. O leu tatu malolonga taiao. O babe, mal tatu malolonga. O na tatu te babe manava. I le aso nei suma lua. O le ala na. Me lea, ia, malie lau whionga mista se tatu tariu mal tatu malolonga. Ia o na tali leo le. Si le sui maru, mai whale atanu matolu. Whatati ese ngalwe ngalfono wao. Mo le malolonga o taiao.